Ovo nije Mars, nije druga planeta i nije scena iz nekog naučno-fantastičnog filma. Ovo je planeta Zemlja. Na našoj planeti postoje mesta koja izgledaju toliko nestvarno da biste, kad biste ih prvi put vidjeli, teško poverovali da su stvarna. Danas putujemo kroz 10 najnevjerojatnijih mesta na Zemlji i što budemo bliže broju 1, bit će vam sve teže poverovati da gledamo našu planetu. Počinjemo na mestu koje je potpuna suprotnost pustinji Atakama. Dobrodošli u Mausi Ram u Indiji. Ovo područje je poznato po ekstremnim količinama padavina i često se navodi među najkišovitijim mestima na planeti. Ali ovdje nije zanimljiva samo brojka. Zamislite da živite na mestu gdje kiša nije povremena pojava, nego deo svakodnevnog života. Ogromne količine vode dolaze tokom monsunske sezone, a ljudi su morali da se prilagode uslovima koje bi većina nas teško mogla da zamisli. A sada zamislite potpunu suprotnost. Duboko u Sibiru nalazi se Oymyakon. Ovdje zima nije samo hladna, ona određuje način života. Temperature mogu da padnu do ekstremnih vrednosti, a vazduh je toliko hladan da običan izlazak napolje postaje ozbiljan izazov. Svakodnevne stvari koje uzimamo zdravo za gotovo postaju problem. Zamislite da izađete iz kuće i za nekoliko sekundi shvatite da vam je lice počelo da se ledi. A sada zamislite da neko tamo živi tokom cijele godine. Na jednom ostrvu u Australiji nalazi se prizor koji izgleda kao da ga je neko napravio u Photoshopu. Jezero Hillier, ružičasto je, ne blago roze. Na fotografijama njegova voda može izgledati kao prava žvakaća guma. I upravo zbog toga je godinama privlačilo pažnju ljudi širom sveta. Boja je povezana sa mikroorganizmima i hemijskim uslovima u veoma slanoj vodi. Najluđe je što se nalazi praktično pored plavog okeana. S jedne strane plava voda, s druge strane ružičasto jezero. Ali sljedeće mesto izgleda još manje stvarno, jer tamo vatra može da bude plava. Na ostrvu Java u Indoneziji nalazi se vulkan Kva Hien, a kada padne noć, pojavljuje se prizor koji izgleda potpuno vanzemaljski, plavi plamenovi. Ali ovo nije obična plava lava. Plavičasti plamen nastaje kada sumporni gasovi izlaze iz vulkana pod visokim pritiskom i zapale se. Kada temperatura padne i noć prekrije vulkan, ti plamenovi mogu da izgledaju kao da iz zemlje teče plava vatra. I zato je ovo jedno od onih mesta gdje fotografija izgleda kao da je nemoguća. Ali postoji jedan problem. Ovo nije turistička atrakcija bez rizika. Vulkan je aktivan, a sumporni gasovi mogu biti veoma opasni. Dakle, ono što izgleda prelepo sa bezbedne udaljenosti, u stvarnosti je jedno od najekstremnijih okruženja koje možete zamisliti. Na severoistoku Brazila nalazi se jedan od najčudnijih pejzaža na planeti. Na prvi pogled izgleda kao ogromna bela pustinja. Kilometri peščanih dina protežu se kroz pejzaž, ali između tih dina tokom kišne sezone nastaju plave i zelene lagune. Zamisli da stojiš usred pustinje, svuda oko tebe pesak, a onda između dve dine ugledaš potpuno prirodno jezero. I još jedno, i još jedno, kao da je neko nacrtao hiljade malih oaza posred pustinje. I što je najbolje, ne moraš da putuješ na drugu planetu da bi video ovakav prizor, jer sljedeće mesto će ti pokazati koliko Zemlja može da bude nasilna. U Venecueli se nalazi jezero Maracaibo, a iznad njega se događa jedan od najimpresivnijih atmosferskih fenomena na Zemlji – munje. I to ne nekoliko njih. Ovo područje je poznato po izuzetno čestim grmljavinskim olujama i fenomenalnim noćnim prizorima kada nebo neprestano bljeska. Zamisli da gledaš u potpuno mračno nebo. I onda odjednom bljesak. Pa još jedan, pa još jedan, kao da neko uključuje i isključuje ogromnu lampu iznad celog jezera. Za ljude koji žive u tom regionu, to nije scena iz filma, to je priroda. Ali sada dolazimo do mesta gdje priroda izgleda kao da je potpuno izgubila kontrolu.
U sred pustinje Karakum u Turkmenistanu nalazi se ogromna rupa u zemlji, a iz nje gori vatra. Poznata kao vrata pakla, Darvaza je gasni krater koji decenijima privlači pažnju zbog plamena koji izlazi iz njegove unutrašnjosti. Ali iza ovog prizora ne stoji nikakva magija. Priča počinje ljudskim pokušajem da pronađu prirodni gas. Nakon urušavanja tla nastao je veliki krater. Da bi sprečili širenje gasa, gas je zapaljen. Očekivanje je bilo da će gorivo relativno brzo sagoreti, ali vatra je nastavila da gori i gori već decenijama. Zamislite da usred potpuno mračne pustinje ugledate ogromnu rupu iz koje izlazi narandžasti sjaj. Ali čak ni ovo nije najčudnije mesto na listi. U Etiopiji, u Danklijskoj depresiji, nalazi se područje Dalol. Ako biste videli samo fotografije ovog mesta, verovatno bi pomislili da je reč o nekoj digitalnoj ilustraciji. Žuta, narandžasta, zelena, bela. Čitav pejzaž izgleda kao da je neko prosuo fluorescentne boje po zemlji. Ali iza tih boja krije se ekstremna geologija. Vulkanska aktivnost, vreli izvori, soli i različiti minerali stvaraju neverovatne obrazce i boje. Problem je što ovaj pejzaž nije samo lep, on je i ekstremno negostoljubiv. Visoke temperature i agresivno hemijsko okruženje čine ovo jednim od najtežih područja za život. I sada ostala su nam samo dva mesta, a sledeće je verovatno najpoznatija marsovska lokacija na ovoj listi. Pustinja Atakama u Čileu, jedno od najsušnijih mesta na zemlji. Na pojedinim delovima ove ogromne pustinje padavine su toliko retke da pejzaž može izgledati potpuno beživotno. Nema gustih šuma, nema velikih reka, samo kamen, pesak i ogromno prostranstvo. Ali upravo zbog tih ekstremnih uslova Atakama je postala veoma važna naučnicima. Njeni suvi i negostoljubivi predeli mogu da posluže kao prirodna laboratorija za proučavanje uslova sličnih onima koji postoje na Marsu. Čak se koriste za testiranje instrumenata koji su namenjeni istraživanju drugih planeta. I kada pogledate pejzaž, odmah shvatite zašto. Ali ako ste mislili da je Atakama najčudnije mesto na zemlji, čekajte broj 1. Zamisli da usred Turske naiđeš na planinu koja izgleda kao da je prekrivena snegom. Ali ovo nije sneg. Ovo je Pamukkale, jedno od najčudnijih prirodnih mesta na zemlji. Hiljadama godina vrela voda, bogata mineralima, spušta se niz padinu i ostavlja za sobom slojeve belog kalcijuma. Vremenom su nastale ogromne terase, bazeni i slapovi koji izgledaju gotovo nestvarno. Voda ovde može dostići temperaturu od oko 35 stepeni, a beli pejzaž pod sunčevom svetlošću izgleda kao zaleđeni vodopad. A iznad svega toga nalaze se ostaci antičkog grada Hierapolisa koji su ljudi izgradili upravo zbog ovih lekovitih izvora. Pamukkale zato izgleda kao mesto koje pripada nekoj drugoj planeti. Priroda je ovde hiljadama godina gradila nešto što čovjek nikada ne bi mogao da zamisli. I možda je upravo zato Pamukkale jedno od najčudnijih mesta koje možete videti na zemlji. Kada pogledamo svih 10 mesta, postaje jasno koliko malo zapravo poznajemo planetu na kojoj živimo. Od pustinje u kojoj kiša gotovo ne postoji, do mesta gde nebo neprestano blješti. Od ružičastih jezera i plave vatre do snežno-belih terasa. Sve to postoji na istoj planeti, a možda je najverovatnija činjenica od svih ta što još uvek postoje milioni kvadratnih kilometara zemlje koje nikada nismo videli. Koje od ovih 10 mesta bi najviše voleli da posetite? Napišite mi broj u komentarima. Ukoliko vam se dopao sadržaj, ne zaboravite da zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.